kwalomu ka 34 wa vatirhi va le ka hofisi ya nhlaya-vanhu va karhi ku tilulamisela ku sungula ntirho wa vona wo hlaya Afrika-Dzonga ku ta tirhisiwa mixaka yo hambanahambana yo fana no endzela vaaki emakaya ya vona ku tirhisa riqingho na internet leyi i ndlela yo hlengeleta vuxokoxoko emakaya, migingiriko ya ikhonomi no fambafamba ka vanhu. Mfumo wu ri ku hlengeleta vuxokoxoko bya vaaki swi ni nkoka eka vaendli va milawu na vavekisi ku va va kota ku teka swiboho. Your universities, your businesses would want to know the changes and the updates and the differences and the movement of information for their policy formulation, their business development, their investments, their decision-making processes. So you need to constantly give yourself more foundational information. Mfumo a wu ri karhi wu ri ku lemukiseni ka vaaki mayelana na pfhumba ro hlaya-vanhu eDeepslit namuntlha. Vaaki va komberiwa ku va na ntirhisano tanihileswi nga ta pfuna eka ku antswisa vukorhokeri. Mfumo u byele vaaki ku ri ku pfumala ntirhisano swi fana no endla nandzu lowu nga ta fika ni le khoto. The data that you give to Stats SA remains with them by law. They're not going to give it to any other person. They're going to utilize it to then come back to us as a people and say, these are the number of people in South Africa. These ones are not going to school and they're supposed to be in schools. These ones are utilizing this one clinic, which means then, for example, we'll know. It means we must build more clinics, more hospitals. Mavito ya vatirhi lava nga ta famba va hlaya-vanhu ya ta tivisiwa eka website ya Stats SA. Leyi i ndlela yo tiyisisa vuhlayiseki bya vaaki hi nkarhi wo hlayiwa ka vona no ringeta ku sivela swigevenga leswi nga ta teka nkarhi lowu ku nghenela vaaki.